चिंगदनिंगाई ओइबा माओंगदा मणिपुर की मपानदा चटनबा होनरंबा अंगांग कुनगा माथोई चाइल्ड राइट्स कमीशन ना थिंख्रे। जेनिम्स की डायरेक्टर ओइबदा मतिक चादे हाइना एमसीआई की अईबा चेरोल लैरबदी थबक्तगी पोथाजगे हाइना डॉक्टर लाइस्रम देवेन ना फोंदोख्रे। लाकदौरिबा लोकल बॉडी की मिखल सिंगदा मिरेप अमना सेल कयाम सिरिनखिबगे हाइबदु येंगसिननबा स्टेट इलेक्शन कमीशन ना ऑब्जर्वर थमनबा होनरी। अमसुंग मणिपुर की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस तरागा तरेता स्टाफ वाटपगी अवाबा चाउना मायोकनरी। मयाम खुरुमजरी अदोम नेंगबिरिबसे इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रमना हौजिक पुंजासी फाउबगी मरुइबा पाउसिंग मयाम द पिजरी। मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की टीम अमना ngasi ayuk pung 13 ताबा मतमदा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तगी चिंगननिंगाई ओइबा मोंगदा अंगांग कुनगा माथोई स्टेट असिगी मपानदा चटननबा होनरंबदगी मखोई बु लौखटलगा इमुंग मनुंगी मियोइसिंगदा सिनख्रे। कमीशन असिगी नोट एओसी दा लैबा ऑफिस तगी फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना अंगांग सिंग असि चही 9 13 फाउबगी मनुंगदा लै मखोई गुजरात अमदी महाराष्ट्र दा इस्लामिक एजुकेशन मौलूमी तंबा चटपनी हाइरी। कमीशन असिगी चेयरपर्सन एस के शर्मा फोंदोरकपदा इंग 2017 सेप्टेम्बर अमदा सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर अमगी मतुंग इन्ना मरु ओइना आसाम अमदी मणिपुर की चही 12 की मखादा लैबा अंगांग सिंगना मपालमदा मही मसिंग तंबा चटपदा अथिंगबा खरा लै। मखोई सिंग असि चटके हाइरगदी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगदा लैरिबा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी दगी वेरिफिकेशन अमा लौबा मथौ ताई। हाइरिबा चेक्सिन थौरांग असि हंतक मरक स्टेट असिदगी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की थौदोक खरा थोखिबदगी हाइखी। थौदोक असि कनागुंबा धर्म अमतदा मित्येंग चंगबा अमदी ताइनबा नत्ते हाइखी। करिगिनो वेरिफिकेशन तौरीसी हाइबगी मरमदी चटकदोरिबा अंगांगदना हयेंग चटखरगा माना तमुदोबि स्कूल दो करंबा स्कूल दा तमुदोनो करंबा इंस्टीट्यूशनो करंबा वर्क एजेंसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी रा मदुदा मखोइबु लैरिबा एजेंसी दो हाना मांगजौना अखोइना वेरिफिकेशन मान तौथोकपा याननबगिनी मदु खंगदी अखोइसु ममा बा अखोइसु चिंगनबा पुनमक कोए आई सासे मोंग ताबा इंस्टीट्यूशन दा लैजगिबा मागी तुंगे फबा स्टेप अमा लौदना पबम ओगिबाइदो उननबगिदमकता अखोइना मसी ऑल इंडिया की ओइबा सिस्टम से लाकपनी सुप्रीम कोर्ट की केनो से लाकपनी। कमीशन असिगी मेंबर कैसाम प्रदीप कुमार ना हाइखिबदा हारिबा अंगांगसिंग असि ट्रैफिकिंग तौई तौदे हाइबगी फाजिनखिबा नते मखोइना तंबा चटकदौरिबा इंस्टीट्यूट अदु तसेंगना सेंगलबरा हाइबगी वेरिफिकेशन तौननबा मतम लौबनी। ngarangsु मणिपुरदगी चटखिबा अंगांग 9 अमसु कोलकाता दा थमली। हौजिक फाउबदा मखोइना तमगदौरिबा इंस्टीट्यूट अदु रेकॉग्नाइज तौरबरा नत्रगा तौदबरा हाइबदु खंगबा ngamdri। मसिगी चपचाबा पाउ खंगलबा मतुंगदा मखाताबा थबक चथगनी हाइखी। असिगुंबा ड्राइव असी मखाताना चथखिगनी हाइरी। ममा मपा ओइबसिंगनसु मचाबु मपान लमदा थागे हाइरगदी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी दगी वेरिफिकेशन तौबिनबा अपील सु तौरखी। मुस्लिम कांगलुक की मायोक्ता नत्रगा इस्लाम की एजुकेशन की मायोक्ता अमत नते मसी अंगांग सिंग असिबु कयु मतमदा लाना लमजिंगा ट्रैफिकिंग तौबा सिंगना पुलप पुलप मपानदा पुथोकपदो मदु ओइब्रा ओइदब्रा हाइबदु कोई यंगशनमनी हौजिंबकी ओइनादि हारिबा अंगांग असि पुथोइबा असि ट्रैफिकिंग नि हाइबगी चपचावा अखोइदा फंगबा लैत्रि अखाताना थिजनगनी अदुना सिगुमा असि थोक्तनबा अमदि ट्रैफिकर सिंगी खुत्तगी नानथोकनबसु होनबियो हाइदना अमुका मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स मकैदगी अपील तौजनी। अमरोमदा मुस्लिम महिरोय कुनगा माथोयदुगी ममा मपा यावना एमओबीसी ऑफिस ता लाक्तुना चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के कांगबुगा उनबगा लोइनना अथुबा मतमदा महिरोय सिंगदु चटपा याहन्नबा वारी साखी। अंजुमान अमदी पांगल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की मियोइसिंगसु मफम अदुदा लाखिबगा लोइनना करी मरम की महिरोय सिंगबु चटपा याहंद्रिबनो हाइबदु मरी लेनबा सिंगना सेंगदोक्तुना पुंग 9 के मनुंगदा महिरोय सिंगी चटपगी एक्सपेंडिचर सिंग पुथोक्तुना मखोय मखोय की महै तमफम अदु फाउबा थिंद्रबदी पीएसओ अमदी अंजुमानना अकन बखोंजंग चंगसिल्लगनी हाइखी। छात्र सही खुदिंग चतुनदा लागिबा छात्र सिंजी मतमदा ममांगा हौगिबा सही सिंगदा असिगुंबा थोकसिंग थोक्त्रगा ngasi नहुंना थोक्लाइसि करी मरंगनो पालिबा गवर्नमेंट ना अतमदना माइनॉरिटी ओरिबा फजबा प्रोटा सेलबा इस्लाम धर्म सिंगदा अतमदना वखलोल अमा थम्मे हाइबसिमक पीएसओ की साइटगी हाइजरी
यूबी और छात्र लिंहनबा साब चकदब लिचत ह्यूमैनिटी ग्राउंड उलतबा है पंगल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन PSO ना तराइन थोकदे एयरपोर्ट अथॉरिटी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट हारिबा सिंगसिंगना पुंग निफु निपान भौगी मनुंगदा चपचाबा एक्शन लखोटकदबनी जेनिम्स की डायरेक्टर ओइबदा मतिक चादे हाइना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI की अईब चेरो लैरबदी थबक्तगी पोथाजगे हाइना डॉक्टर लाइस्ट्रम देवेन न फोंगदोख्रे ngasi जेनिम्स ता पांगथोकिबा पाउमी सिंगा उनाबा मदा महाकना मखा तारदुना MCI gi nitui नियम gi matung ina मेडिकल कॉलेज ता चही मंगा एसोसिएट प्रोफेसर अमा ओइना अमदी चही मंगा प्रोफेसर ओइना पुन्ना चही तरा लैरबदी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ओइबदा अथिंग बलैते लाइन असिदा महाक चही तरा निथो हेना एसोसिएट प्रोफेसर अमदी प्रोफेसर ओइना लैरक्लबना डायरेक्टर ओइना जेनिम्स ता लैबदा अथिंग ब लैरक्तबनी हाइखी जेनिम्स मेडिकल कॉलेज असिदा हौकिबे इंग्लिश सिंगनिगा सुपना तरा मंगागी जुलाई तरा तरेता डायरेक्टर ओइना लैरक्पदगी महाकना फर्म असि पाइद्रिंगै हौकिबे चही मंगादा कॉलेज असिगी रेवेन्यू लुपा कोटी मरी ओइरंबदु महाकना चही अमा असिदा लुपा कोटी मरी गी अपुनबा रेवेन्यू यौहनकी हाइना फोंदोखी नाकलमरोमदा ngarang ayuk sakhangdaba singna kakwa asem lekai da leiba mahaki yumda hand grenade ama thamjelamba ki thawong adubu yaning daba phongdoki bom asina pokhairom duna kairo lekai amadi mahairoi singda soklamba thoklabadi madugi daitya kanana pugani haina hangkhibaga loinana kanana karigi damakta thamjelam libano haibadu sengdok piraknaba mari leinaba singda appeal tawki इंचार्ज डायरेक्टर MCI मरीरक फेस तौजरबनी नोमतसु MCI नंग यादे है वारोल से थम्बीदी डायरेक्टर सब्जेक्ट अहम एनाटोमी फिजियोलॉजी फोरेंसिक मेडिसिन PG सीट याबीरमे हजिफाउ MCI नंग यादे है कमेंट अमत पीब लेते अखोना जेनिम्सना तौजरीबा ऐसा मैमजू सपोर्ट तौबियो DPC है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सरकार की चनबगी वानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MCI नु यारबदी RR बु सूरबदी मागी पेपर लेजरबदी पिनिंग प्रमोशन एनी टाइम एनी मोमेंट होइना पिनिंग प्रमोशन अदुम चेयरमैन से PBI सुमाइन तौदना अखोइगी प्राइवेट का गवर्नमेंट खेनबदी लेबनी ngarang ayuk जेनिम्स की डायरेक्टर लाइस्ट्रम देवेन की कक्वा असेम लेकाई दलेबा युमगी गेट चाइना ना साबा हैंड ग्रेनेड अमा थमजिल्लंबबु यानिंग दबा फोंगदोक्तुना ngasi असेम लेकाई डेवलपमेंट क्लब असेम लेकाई मेरा पाइबी अमदी एलाइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल न सिंदुना कक्वा असेम लेकाई दलेबा कम्युनिटी हॉल दा वाकत मिफम चथखरे ngasi gi wakat mifam aduda bom langsinba aikoina sukya yaningde mirakta bom langsinba yaningde bom langsinduna ki hanbana solution purakpa yaroi school campus amadi doctor gi yumda bom langsinba kanano bom langsinba gi maramna karino mirakta bom langsinba wakhal yaudabani haina iba play card kaya su sizinakhi wakat mifam aduda saruk yakhibi kanglamai gi president y lairik laimana haikibada bom langsinbana waroisin amata purakpa ngamloi apen pen da haibasidi wari sanaduna loisinbana hena chumgani जेनिम्स की डायरेक्टर की फर्म पुरीबा डॉक्टर देबेना लाइरब सिंगी येंगदुना लेमना लायेंगबगी थौसिल मयाम अमा चथरिङैदा असिगुम्बा अकी तुजुंग पोखनबगी थबक असि मखाताना तौबिदनबा अपील तौरकली ngasi bau maru mari mata haidana Dr. Debengi kawada lay bayum angang masa me amal erik tamisi da bom hunjamase kana gumba mari leina ba waigera sarkar gi waigera sarkar ataba waigera atuba matamda sengdok piro moi gi doctor gi committee na Dr. Debena lain dana punsi mangar gada ba Manipur gi bazaar mafam dagi asiguma marai bakthiraba sainairaba kayama pukhalaga layeng akwa haibase afaba thabakti afaba tawhansi wari watai sanaraga solution poraksi bongi lanche tokpi hu haina lukki maige dagi isamaki maige dagi lekai sigi maige dagi haijari जेनिम्स की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट दा सिजेरियन ऑपरेशन अमदी हॉस्पिटल असिगी पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की NICU दा मिंगचनबगी सेंफम अमता लौरोय हाइना मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जेनिम्स हॉस्पिटल की चेरोल अमना खंगलगली मियाम की याइफनबा लौखलगलिबा थौरांग असि खुदक्तगी चटनबा हौरगनी हाइना चेरोल असिना मखातारी रिम्स हॉस्पिटल दा इंटर्न तौरीबा थांग चांदपुर दगी ज्ञानेश्वर कौबा MBBS डॉक्टर अमा हौखिबा मे थागी तरा तरुक अमदी तरा तरत की लोनबा अहिंगदा
मसाना लैबा हॉस्टेल की कादा तुबदगी सोक्तुना ngasi pauba laikanari basi mahaka mari lainaba khurai konsam laikai khuraizam debrani kauba nupi amagi khusil thaurangna taubani haina gyanesor ki JAC na media ki khutangda phongdorakliba wafam adu yumfam yaudabani thaudok asida karigumba amata chenaba laite haina nupi mayumna sengdorakli hiramasigi matangda ngasi nungthil Manipur Press Club ta paumi singa unabada ima Chingroi bi semgat sagat palup Khurai Sajo Laikai gi General Secretary Hizam Rajkumar na haikibada security na ningthina ngaktuna mi ama fauba changhandaba Rims Hospital gi male hostel da changduna karamna Dr. Gyanesor bu phugadoribano thawong asi kanagumba mioi kharana sinba thawong ni hairi madugi mathakta Debrani amadi Gyanesor haukiba February thada chenduna luhongbagi matam lepnaduna lairibani Maram chadana Debrani amadi mahaki imung manungda maral thangzin bayaningde madugi mahota imung anigi mari thugaina bahonariba mioi sing thidoktuna Dr. Gyaneshwar phagatna ba honaminasi haina lup asina appeal tawrakli Warden leiriba guard leiriba adugi maraktuda changa khut tharambada ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯐꯪꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯐꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯈꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯒꯠꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯁꯤꯕꯨ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯇꯠꯅꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏ Rims ki director na ikui kuidana Rims Hospital da angang unabada laikhidabi TS Kheroda misiga mari lainana doctor amabu suspend tawkhibabu yaningdaba phongdoktuna Rims ki obstetric and gynecology department na hayeng July 15 da mass casual leave logani hairiba khongthang asi handokpinaba Rims authority ki cherol amana appeal tawrakli Rims ki Teachers and Medical Officers Association asu July tang tara mari ki nungthil pung mari faubagi manungda suspension adu revoke tawgadabani hairiba sigi matang dasu patient amadi Rims ki khanbiduna khongthang handoknaba cherol asina makhatari DM College of Arts ki award pasing government na hanna yengsin bidre haiduna college asigi student union na hayengdagi tha asigi tara taret fauba numit humni class boycott tawre haina union asigi general secretary na paugi mifam amada phongdokre ngasi DM College of Arts ta pangthokiba paugi mifam amada student union asigi general secretary Kaisam Dilip Kumar na phongdorakpada Chai Humbudra Suraba College asigi boys common room college asigi fencing amadi PG block Semjin Binaba Chatliba Chahi asigi January thada Education Minister amadi Education Director unaduna taksinki Government ki maikai dagi chahi asigi me thadagi college asibu Semjin Sajin bagi thabak paikhatlagani haina thajaba pirabasu hauzik fauba thabak oina pangthoraktabana class boycott ki khongjang asi changsilagani haina Kaisam Dilip Kumar na makhatarakli Director amadi Education Minister singda chatuna hajarure masida moina megi thabaki manungda koi sarani torani habdi lekre adu ngasi bawda session horsi bawda makoina kemba pangthok tabasi maram oiraga akoina hayengdagi horaga numi humni gi oiba akoina class boycott amadi administration block thingjagani hayeng date 15 to 17 faw tawani masida sarkarna tawni habagi thajaba bibiraktragadi makha taba khongjam yam changsin jarakani University amadi college oja singi tongan pa demand singi matangda All India Federation of University and College Organization asinduna mamang thagi kunga manga amadi kunga tarukta Dehradunda pangthokiba mifam saugatpa oina ngasi Manipur gi oinasu All Manipur College Teachers Association asinduna college oja khaktana saru yaduna demand de gi thoram pangthokre Chinga mathakta laiba Manipur College ta pangthokiba thauram masida lamdam masigi college oja singna thengnariba khudong chadaba sing puthoktuna khananainakhi State Election Commission Manipur gi Secretary Radharani Mutumna matung tabada pangthoklakadaba local body singi mikhal singda mirep amana sel asuktagi hena chading tawba yaroi amadi mikhal da sem kayam changlibage haiba yengsinanaba observer thamnaba hotnari haina phongdorakli
DIPR na chatharakliba lengak ki loisang singi makok thongba mihut singa paumi singa unaduna lengak asina kari paikhatlibagi haiba miyam da khanganana ba thauramda wafamasi Radharani na phongdorakhibani unaba aduda paumi singna local body ki mihut khannaba mikhalda MLA singna polling station singda changlak-tuna khatna chainaba thoklibasi thingnanaba kari akanba thaurang paikhatlibagi haina hangbada secretary na matik chapa paukhumdi pirakhide adubu mikhalgi code of conduct ta athingba yauzaribani polling official singna aiba wakat thangkalaktabadagi action laukhatpa ngamdabani haina phongdorakhi mikhalda mi amagi mahut amana tuminna thadarambagi thaudok mikhal khudingda thoklibasi tungda thoktanaba kana honari hainasu Radharani na makhataki EVM season paise expenditure su yam wanga kani at the same time akoina hoji hoji ting asagi madugi arrange to bungam dabanina hanagi conventional method haitere ballot paper and ballot box se hoji bodi still seasonary aduga in course of time ECI na to se dumaina koi su dum tawna bodi hona jargana hoji bodi madu change to wi process ti leitri koi se municipal council gi water leiba mi ama mai masamukti leidi leraba magi maming se ECI gi role do yorum daraba adudi akhoi gi draft phomba matamda akhoi na hapchin bi yade State asida punna employment exchange office taraga taret leirabasu department asigi fund amadi apunba employee marfuga nipan khak leiba maramna department asigi thabak thorum kaya mapung fana paikhatpa ngamdre lamdam asida leriba government ki loisang singna paikhatliba thabak thoram sing miyamda khanganabagi pandamda Directorate of Information and Public Relations DIPR na sinduna tha asigi maridagi moirangkhomda leiba Directorate asigi complex da chatharakpa department singi makok thongba official singa paumi singa unabagi thoramga mari leinana ngasi ani suba tangka ki oina employment exchange department gi wangangloi singa unaba mada department asigi additional director S.H. Bijoyna mahaki wafamasi phongdoki bani mahak na hai thabak thiriba lamdam asigi mioi kayada awareness pibo oina district employment exchange amadi university employment information and guidance bureau Manipuri university da paikhat lamba program kaya su department asigi fund leitabana maram oiraga haukiba chahi ama ani asi leptuna leiri haiki department asigi official website ta matam gi oiba thabaki e pausing matam chana update tawdabadagi matangda paumi singna hangba wahangda mahakna paukhum piraduna department asigi technical person leitaba maramna update tawba ngamdabani haina phongdokhi Sanction strength the 122 laye adaya hoji existing the IT8 laye 17 employment exchange da ni lerise hoji IT8 tang laye adu main portion am son by that technical person laitaba kanu gi computer gi adu maram oidana akhoi da update sheet tawum daba update tawum daba gi maram asoba madi akhoi gi kanu di leba website ti adu website sigi kanu se update tawum daba akhoi na hang da hisatte ba satpu sanction strength the 122 laye adaya hoji existing the IT8 Lai harau bagi chana kanglon gi wangmada laibungda mathong huktaba jagoi saruba maibi amaga nupa amaga umang lai kanba apun belup ukalna fagatuna matung tawdana ba warak watem khre ukalna pharaba maibi edugi maming yorobung mamang laikai dagi laikhidaba ngairang birengi machanupi Ichal Tombi Chahi Kunga Nipan Amadi Nupa Aduna Oinam Saumbungdagi Asem Abungthe Chahi Kunga Humdoi Apokpa Shyam Sundarni Makoi Anina Mamang Thagitara Marida Oinam Saumbungda Leiba Ireima Haraubagi Thauramda Lai Haraubagi Param Kaina Yengbada Phajadaba Maongda Jagoi Sarubagi video clip ama social media gi khuthangda thagalakpadagi ukalna thigatuna fabani hairi Makoi ani bungasi ukalgi office ta paumi singi mamangda puthoklaba matungda ukalgi convener mutum manito nahai Maihorol dagi lairaklaba lamdam asigi inat amadi lining laisonga mari lainariba lai harau bagi thaurambu lana uhanaba hotnariba si laibak thibani matungda asigumba thawong makha na tawraklabadi matik chapa chairak pigani haiki lai harau bagi thauramda mathong huktaba jagoi saru bagi damak lamdam asigi miyamda lale haijabaga loinana matungda tawrabadi ukalna piba chairak laujagani haina Ichal Tombi amadi abung thena phongdoki
ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯅꯅꯕ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ मतंग स्वाइसे ब्रेक अम लौजगे मणिपुर अमदि मालेमगी तोंगान तोंगान बा इपाउ सिंगल लोइना नाइखोय ब्रेक तगी याम थुना हंजरके इम्पैक्ट न्यूज पु मियेंग तादुना लेबियु मयाम मुकाना तराम नोकचरी बुलेटिन की मखाता पाव मियाम पिजरी हिंदू लाइनिंग चटपसिंगी नुमित मापनी चुपना चथरकपा कांग कुमहैगी ngasi अरोइबा कांगले नुमिता लमदम असिगी मफम मफमसिंगदा रथ चिंगदुना कुमई असि पांगथोकनखरे कांगले नुमित की मपुंग ओइबा रथ चिंगबगी थौरम असि कोनुंग ममांगदा लैरिबा सना कोनुंगदगी ऑल इंडिया रेडियो ममांग फाउदुना चटलिबा लंबी असिदा पांगथोकी श्री श्री गोविंदजी टेम्पल पोर्ट सिंधुना पांगथोखिबा रथ चिंबगी थौरम अदु सना कोनुंगदगी जगन्नाथ बलभद्र अमसुंग सुभद्रगी मूर्ति सिंह कोनुंग कांग तमना पुथोरक्तुना हौखी ईश्वर सिंह असिना कांग मथक्ता लेंखलबा मतुंग रथ चिंबा हौखी रथ चिंबा हौरकपगी लंबीदा भक्त कयाना हई लैकत्तुना अमदी ईश्वर सिंह असिगी मतिक मगुनबु सक्सोंदुना थौनीजखी भक्त लिसिंग कयाना ईश्वरदा कलखिबा हईलई अमममता ओइरबसु फंगहौननबा होनखी हईलई फंगलबा मतुंग ईश्वरना चानबीरे हाइदुना भक्त सिंगना हराव तयामना मयुम मयुमदा अमुक हनखी कोनुंगदा नतना लमदम असिगी मफम मफम सिंगदसु रथ चिंगनखी लेकाय लेकाय लैरक खुलक सिंगदा जगन्नाथगी मूर्ति यावबा रथ सिंग चिंगनखी लोइनना इमुंग मनुंग कयाना हईलई कत्तुना थौनीजखी रथ जत्रा की कांग चिंग कुमई से गंभीर सिंह महाराज की सनाक हौरपनी कुमई रथ जत्रा पुचें खोजें तीनना जाति मसेन मतें पांगदना नुंगाइबा याइफबा अतप अचिक पीबीरनब जगन्नाथ जी खोरमजरी लेबासे इंगनबा सुम लाइजे खोरमगा इंगहनगे तौबा अदगी अखोय अनायक यावदनबा नंगनबा लाक्ति अगी अवाना ददी लेबा की शांति ओइनी फंगनी न खंजे कांसी याम तेना चिंगे खर याम सांगना चिननिगे अदुगदी मी याम यामनी कले पूर्ण रथ यात्रा कांगलेन की थौरमसी मणिपुर की बॉर्डर टाउन ओरिबा मोरेदसु पांगथोखरे थासिगी तरुक्ता पांगथोखिबा रथ यात्रा नुमिता मोरेदगी म्यांमार की तमु तमना पुखिबा जगन्नाथ बलभद्र अमदी सुभद्रा यावबा रथ अदु ngasi तमु की इस्कोना मोरेदा पुरक्तुना रथ अदु पुतरामना ओक्तुना कांगलेन की कुमई असि पांगथोखी मणिपुर निमित खुदिंगी फोंगनरिबा पाउचे सिंगिंग असिगी एडिशन दा ताकियल खोंगबान मनिंग लेकाइदा ngarang famkiba wakat mifam amada पाचोय असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए सु ओरिबा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कुमारी एके मीराबाईबु बॉयकॉट तौरे हाइरखिबदु युमफम यावदबनी अमदी अरानबनी हाइना नंबुल ब्रिंग कल्चरल एसोसिएशन ताकियल खोंगबान मनिंग लेकाई की सेक्रेटरी अहिबम ललन मैतैना फोंगदोरकली ngasi takial khongban macha leima community holda pangthokiba press meet amada ngarang famkiba wakat mifam adu leikai gi club amadi mera paibi singda taklambasu natte masi athuba matamda lalle haina sengdorakadabani mahakna makha takhibada MLA asina assembly constituency asigi manungda development process mayam ama chathari tungdasu chatharakhigani haina su thajari club asigi president Pandom Rajesh na haikibada leikai adomda ising
फंगहननबा MLA ना कन्ना होटनरिङै चैरकता राजनीतिगी ओइबा खुदोंचाबा लौननबा इसिंग फंगहनद्रे हाइना प्रेस मीडियादा फोंदोरकपा सिसु यानिंगदे ताकियल खोंबान वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के मिहुत सिंगना फोंदोरकपदा मैरालुप असि ताकलमदना मियोय खुजोब खरना MLA असिबु बॉयकॉट तौरे हाइबसि यामना लाइबक थीबनी मतुंगददी क्लब अमदी मैरालुपता पाउ पिरमलबा मतुंगदा असिगुंबा थवोंग असि तौबिनबा अपील तौरकली हारिबा मौकन मिफम असी लेकाय असिदा लेरेबा ऑर्गेनाइजेशन अमदी क्लब मरा पाइबिना करिगुंबा अमतगा मरी लेनदे लोकल MLA बु बॉयकॉट तौरे हारिबा असिगी मातांगदसु मसा मसाना लाले हाइना हाइजदुना क्लब अमदे मरा पाइबिदा हाइजबा लाक्चरबनी लेकाय असिदा बॉयकॉट तौखिबा लेते क्लब अमसु मरा पाइबिना ताइं खोंबान मनिंग लेकाय क्लब मरा पाइबिगी जुरिडिशन मनुंगसिदा हारिबा MLA असिना यामना अचौबा डेवलपमेंट अमगा लोइनाना हौजिक तौरिबनी मसिदा कनागुंबा इंसन मानबा थौइनसिन अमनी अमा अनिना सिलगा हारिबा असि मतुंगदा तौबिगनु मसिदा तौरप थोलबदी क्लब अमसु मरा पाइबिना मदुगे पिरकबा दायित्व मसा मसाना याना लौगदबनी लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग चनबा लंबी थोंग कयांगसी लमलाई बीजेपी मंडल की लुचिंगबा अमा ओइरिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की एक्टिव मेंबर KS इबोमचाना लुचिंगबा टीम अमना चतुना यंगसिनख्रे लंबी थोंग की फिबम असी का हेना फत्तबना मरम ओइदुना मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना अथुबा मतमदा यंगसिनबियो हाइना इबोमचाना गवर्नमेंट की पुनिंग चिंगसिनख्रे ngasi yengsin bachak ki baduda lamlai assembly constituency ki manung chana leiba nongpok sanjenbamdagi yaurabung chatkibagi lambi yengsinki loinana nongpok sanjenbamgi miyamnasu haujik oiriba lambi thonggi fibam asida pendaba wafam kaya fongdoknaraki makhatana takheldagi lamlai ताखिबगी लंबी यावना तोंगान तोंगान बा IVR रोड सिंह यंगसिनकी लोइनना लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA सु ओरिबा वर्क्स मिनिस्टर KS बिरेनगी युमगा नकनना लेरिबा सुंगाखोंगदगी लाइकोट विलेज ताखिबगी लंबी असिसु फिबम सोकना लेबा थेंगनरखी मरुने लंबी थोंगसे सिसु याद्रबा अरे ngarang nahan sila aga JCB na koi MLA na mantri na JCB na nongni kolam me koi saibam se asidi hena sembleti sembi da ba se bot na amani sembi koi sembi usini khasol tu yurbung ta balam bisi hana mamang dai koi yamna akoi gi PMGY na koi hana subiram mani adu masi 2002 odai da mali adu hari balam bisi koi jik praja sin chatuk sin da yamna waba ama boire adu hari ba koi government side gi hari bising si masi खरा अतु मतम दा खोई लंबी जे खरा तुकुसिन दा वाबसे खरा कोन विदोंता खरा तहोनिंग छात्र सिंग लाइक लाइसु तंबगी चतोक चसिन तौबद चटप भौ ngमद्रबा दुंबा थोंग अनिम सु लेरी अदो मसी रिपेयरिंग तौरनी सेमने अदु तौरे ना कोई लोकल एमएनए ना कयारक हाइगे हाइबे पाउडी ताई अदु भौ मसी भौ द सिंगबसे अमता सेमदन दन लेरे मरमदुना कोईगी मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना गवर्नमेंट ना असु यामना खुदोंग थिनिंगाई मफम जे मसी यंगसन व्यू वांखई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA Y इराबोट ना कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा न्यू चेकोन दलेबा ट्राइबल कॉलोनी कंपाउंड दा लनाई मियोय अमना लाना लम खोपचिंदुना चेक की वॉल खागलकपा थिंजिनख्रे हारिबा ट्राइबल कॉलोनी कंपाउंड असी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की डॉक्टर हेरामोट कौबा अमना चही अहुमलोम की ममांगदा लेबनी हारिबा कॉलोनी असिदा लम खोपचिंदुना वॉल खागलकपदु MLA Y इराबोट यावना ट्राइबल कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन अमसुंग न्यू चेकोन मैरा पाइबिसिंगना ngasi yengsinki मफम अदुदा लेरमलिबा चौकीदार अमसुंग थबक सुरिबा मियोइसिंगदा MLA इराबोटना मखाताना सागतपगी थबक अमदा चथबा यारोय हाइना खंगलमखी कॉलोनी अदु हौजिक मैतान योनफम अमसुंग मैतान की गोडाउन ओइदुना लेरिबनी सिदे द इंडिविजुअल एंड क्रॉस ओवर तवा इंडिविजुअल गवर्नमेंट पीबो खोपा अमम तबो सिंसे मसी हाइरुद्रगसु तौना सुंतौ तौना दब पोल अमनी तौना दब सिदे द मस्दे द एप्रेजेंट खरा मी खरा सिदे संगा खोलका तबो सिंसी ले इन स्विंग असेंबली सेशन द I raise the matter in the house then I will just see हौजिकी मयाम निपी मयाम जिने सिक्सागी ऑल इज सराउंडिंग सिगे तर्कदो से अदना कोइ हौजि खुदकता मोइ कंस्ट्रक्शन तबसे मखा ताबा वफम हम लाक्सि बाउ तबु यारो आइदा कोइ हाइख्रे अदुनि हौजि ओइना नेशनल फूड सिक्योरिटी की मखादा पीफम थोप चेंग सुना पीदे हाइदुना खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा वार्ड नंबर 3/27 की नुपी कयाना इरांग हौरक्तुना एजेंट की गोडाउन द लैबा चेंग सिंह पुलिस दा सिनरगनी हाइरी
ngasi je khoi gi youth social standard club ana khoi gi maning salan thongge sida leiba club sina meeting ma kaure na kaubire khoi nupi mem se chatle household da yen gani kg trom doi yen gani haiduna khoi mem chatli bedugi ayaba yaudana moina resolution da sat laukthore ibungo sida leiri ba cheng chingge khoi hojik mak khoi Porampar police station da khoi thinga charurage haina khoi mem chap chana lepnare जयपुर की हेड पोस्ट ऑफिस तगी रजिस्टर तौदुना थारखिबा अहनबा फिरोल सिंह इम्फाल यौरकपदा अमनबा फिरोल ओइना यावरमले जयपुर की हेड पोस्ट ऑफिस तगी हौखिबा जुलाई की तांग अमदा जयपुर दा बीएससी नर्सिंग तमदुना लैबा असेम दयाबतीना महाकी अपोकपा मपा कवानांग मैराकपम लेकाइदा लैबा असेम कुंजोगी मिंगदा रजिस्टर तौदुना केजी निपान हेनबगी अहनबा फिरोल सिंह थाखी अदुबु असेम दयाबतीना थासिगी तरादा युम यौरकलबा मतुंग ngasi singjamai post na register tauba pot adu sinarambani postman na sinaramba pot sing adu hangdoktuna yengluba matamda amanba firol sing oina yauramba thengnarakhi post office na chathariba huran chinthi gi thabak sing asi mari leinaba authority na yengsinbinaba asem dayabati gi mache asem tamphana appeal tawrakli हाकियो पोस्ट कोई ड्रेस कोई कुर्ता दगी अंगांगी फिरोन सिंह खुंगु नंबर ड्रेस ngakta ne singa mai post office tong complaint sat le ko sigi smaina post sing ji yaure haidana moina su haide sigi je ka packing ge kaina lak pasna te adu duga noise insure da ka to basna te du na moina risk lo nga maroi na haide adagi muk su thola matung de head post office sare ko khoje salaga chama na pakhum pbi re horan chin thi je packing gi stis pan tawro matung da magi post office ka mi katang na tawga da sel se si yarom banina khoina hayo post se moigi post office ka mari lena ba moi staff sing na tawga na khalle gi staff ma sen do khitang yang chananinge Constable Male Civil Launabagi Haukiba Jun Taruktagi July Tara Fauba Second MR Ground da Pangthokiba Physical Efficiency Test Qualify Oikraba Candidate Singna Written Test Thanabagi Admit Card First MR da Ayukpung Tara Dagi Nungthil Pung Mari Faubagi Manungda Lauraba Yagani Churchanpur Chandel Senapati Tamenglong Amadi Ukhrul District ki Candidate Singna July Tara Mari Amasung Tara Mangada Lauraba Yagani Bisnupur amasung Thobal district ki candidate singi oina July tara taruk amasung tara taret Jiribam yauna Imphal West amadi Imphal East ki candidate singina July tara nipan amasung tara mapan aduga lemhauriba district singina July kunda lauranaba DPC for recruitment of constable male civil na thadurakpa cherol amada khangalakli Imphal West Commando amadi tarani thoi suba Bihar Regiment ki apunba team amana ngarang Imphal College ki akoibada thibo humbagi thabak chathabada aina thingkraba PLA RPF ki cadre ani fare Imphal West Commando ki OCP Sanjoina Luching Makhada Chathakhiba Operation Aduda Faraba Miyoi Singh Adudi Kwakaithel Haino Khongnembi dagi Maibam Gopal Singh amadi Kwakaithel Lamdong dagi Pebam Anjau Singh alias Diesel Kawi Hairi RPF PLA की सेल्फ स्टाइल फाइनेंस इंचार्ज ऋषिकांत की मखादा मखोई अनि लालहुलुप असिगी थबक तौबा मियोइनी हाइरी मियोइ सिंह असिदगी मारुति अल्टो कार अमगा मोबाइल हैंडसेट अनि सु फागत पंगमले फारबा मियोइ सिंह अदु सिंजमई पुलिस स्टेशन द सिनख्रे Haingang Police Station ki manung chanba Mantri Pukri da laiba NRL oil pump da sakhangdaba singna hand grenade ama thamlambadagi Manipur Police ki bomb disposal team na laukhatuna asoi angam yaudana pokhai hankre hand grenade adu ngasi ayuk pung 13 makhai taba duaida petrol hanfam machine gi makhada thamlambani Manipur Police ki bomb disposal team na numit yungba matungda hand grenade adu laukhatlaba matungda Achan bingai amadi koirengai gi lonaba lokon amada asoi angam yaudana pokhai hankre hairi Haingang Assembly constituency da mamang chahi dagi leptana chatharakpa lemna hepatitis B vaccination camp ki ngasi ahumlak suba oina hidak asi kapagi thoram ama pangthokre thoram asi BJP Haingang Assembly constituency ki active member Thokchom Romeo gi mityang makhada Nagaching amadi Pentilong village ki punna khunja chatruk ka kunthra mathoida lemna hidak asi kapthokhibani Film Forum Manipurna actor Gokul Bala Ratan Lai, director Bij Gupta Laishram amadi producer cum cameraman Surjakanta da thamlamba athingbadu lauthokle haina Film Forum Manipur gi cherol amana khangalakli
Hauzik Sanabagi Pauda, Kuntra Humdoi Suba Glen Mark National Sub Junior Aquatic Championship ta medal Fanglakraba Sanaroi Singbu Taram na Okre. Ngasi Wangkai Ningthem Pukri Mapal da Leiba Central Swimming Club na Sinduna, June Kunga Mapandagi July Ani Fauba, Bangalore ki Vasa Vangudi Swimming Pool da Pangthokiba, Championship aduda Boys Group Ohumgi Kanglupta, S. Ajit Amadi Thoibi Devi Anigi Machanupa, new national record holder Hiren Sawul Semna, 50, 100 amadi 200 meter gi freestyle da gold medal amamam laukibaga loinena 50 meter butterfly da bronze medal amayauna medal mari laurakhi championship asida TI Subhash Chandra amadi Ranjita Devi anigi machanupi yaifabi thaudamna girls group marigi 50 meter gi backstroke da gold medal ama laukibaga loinena TS Inaucha amadi Rosni Devi anigi machanupa new national record holder Mahananda Thokchomna su boys group marigi breaststroke da gold medal ama laurakibani Lok Jan Shakti Manipur gi General Secretary Atokpam Kishwar CSC ki President in charge A Ajay Kumar ga loinana club asigi Thaupuriba miyoi kayana ngasi pangthokiba taramna okpagi thoram aduda saruk yakhi All Manipur Chaibi Association Sinduna ngasi Major Khulda Laiba Manipur Press Club ta Association asigi oiba Paumi Singa unabagi mifam ama pangthokre mifam aduna English singa maga chamapan marfutara nipan gi October thada iramdam asigi saknairaba thangta gi oza kayana Chaibi gi Association asi sem khibaga loinana English singani da masana asibu indigenous game ama oina Manipur government ki makhada register tawki Association asida unit kungatare na saru yaduna English singamga chamapan marfutara mapan dagi English singani ga supna tara manga faubada tongan ba state level ki thakta championship kungani thoi pangthok tuna lakli All Manipur Chaibi Association ki president O Mangle Maitaina ngasi gi mifam asiga mari lenana Manipur da fongba pauchi amada Sri Lanka da pangthokadaba Asian Thangta School Games ki matangda Manipur da leiba Huye Lalon Thangta gi Association amana phonglakhiba warol adigi matangda wafam khara thamlakli Hokiba Chesatra Matoi Tatret, the singing Simnatra Truta, Huelambau Sport Ki, Kalamda, South Asian Thangta School Games, Sri Lanka, Agaski Kumatu is in a track, Mahapawa, Pangtoka Doribasi, Bella Long, Thangta Association, Manipur, Tangle Humasi, Aranba, Kumba Mamni Haduna, Koichevi Am Kunaba, Anisuba, Kunaba Hana Kangaribasi, a Koichevi Lutagi, Masi Sungaya, the Badumba. Masana ni maramasina koi miam kwaitra na simnaba miam da namthak to basi lobi gen waiduna kona kanganjari Aroibada bulletin asigi headlines amuka hanna miam da thamjage Chingnaningai oiba maongda Manipur gi mapanda chatnana bahonaramba angang kunga mathoi Child Rights Commission na thingkre Jennings की डायरेक्टर ओइबदा मतिक चादे हाइना MCI की आई बचेरो लैरबदी थबक्तगी पोथा जगे हाइना डॉक्टर लाइफ्रम देवेन ना फोंगदोक्रे लाकदौरिबा लोकल बॉडी की मिखल सिंगदा मिरेप अमना सेल कयाम सीजन नखिबगे हाइबदु येंगसिननबा स्टेट इलेक्शन कमीशन ना ऑब्जर्वर थमनबो होनरी अमसुंग मणिपुर की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस तरा तरेता स्टाफ वाटबगी अवाबा चावना मायोकनरी